A u nastavku ponovo pričamo o zdravstvu i naredno gostovanje govori upravo o jednoj veoma korisnoj stvari. Naime, naša gošća je autorka velikog broja stručnih radova na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Autorka knjiga vezanih za negu kože beba, dece, fiziologije kože sa starenjem i uopšte medicinske nege, a poslednjih godina mnogo radi na promociji i afirmaciji značaja wellnessa. Da wellness nije nešto čega nema kod nas i da je on važan deo zdravstvenog turizma i da je očuvanje i napređenje zdravlja od velike važnosti. Suština su priče koja sledi. Sa nama je naravno doktorka Gorana Isailović, dermatovenerolog, ali evo u posljednje vreme, da kažemo, promoter wellness turizma. Dobar dan. Dobrodošli. Jesmo vas lepo najavili? Pa, Boga mi jeste. Ja se ponekad zapitam da li sam ja pregledala 440.000 pacijenata, a onda sam krenula da ulepšavam život ljudima u Srbiji, mojim studentima, sebi, a i svima oko nas. Lepo, a i da se mnogo družite sa mladim ljudima kojima predajete i nekako ovaj wellness jeste trend nove generacije, mladi su ga na vreme otkrili, a da i mi, da kažem, malo vremešniji, uživamo u njemu. Izvini, Ivana, govorio svoje ime o vremešnosti. Tačno, tačno. Ograđujem se. Stavit ćemo i crveni jastuk između vremešnih i nevremešnih. Doktorka, govorimo o festivalu zdravlja. Wellness u Srbiji dobija jedan novi oblik, jedan novi izgled, zahvaljujući vama, pre svega. Pa, zahvaljujući meni, mojim kolegama iz Visoke zdravstvene škole strukovnih studija, pre svega mojim studentima, od kojih je praktično i počela ta ideja. Znači, mi smo stalno radimo taj neki, kako Englezi kažu, brainstorming, stalno nešto razmišljamo, šta bi mogli da uradimo da to bude zaista lepo, kako da lečimo dodirom, bojom, mirisom i tako dalje. Tako da se rodi u našoj školi i taj hod po malinama, masaža malinama, refleksologija u 4 noge koja već postoji u širom Šumadije. Mi smo radili edukaciju, da kažem, šumadijskih domaćica koje učestvuju u seoskom turizmu u Gornjem Milanovcu, da primenjuju taj hod po malinama, koji je jedan novi, zaista novi wellness brand Srbije sa zaštitnim znakom, srpskom srednjevekovnom malinom sa 9 krugova. Čekajte, hod po malinama izgleda, zavrnemo dakle nogavice i... Nogice, sednemo na prvo ovako. Moramo da izaberemo wellness vrt, zato što to sve mora da se dešava u wellness vrtu. U Šumadiji, znači, imamo wellness vrt, jedan proplanak u Šumici. I taj proplanak u Šumici, to je jedno zdravo mesto. Na tom proplanku mi montiramo presto od zobene slame, od 3 bale zobi, napravimo presto, to se na engleskom zove oat, straw, tron. Sad, kad vi to tako kažete, to zaista deluje wow, a to košta 300 dinara. I onda presvučete, to je ono što ja učim moje studente, da detalji čine razliku. Presvučete tu zob sa jednim peškirićem koji ima ovu sličicu srpske srednjevekovne maline sa 9 krugova. I onda zavolite vašeg gosta, to ne mora da bude stranac. To može da bude i naš čovjek i treba da bude prvo mi da probamo, pa onda da stranci kad vide kako mi uživamo da pohrle u srpski wellness. Pa smo probali, evo mi sad gledamo zaista ovako ovo praznik vidite ova kućica, na ovoj kućici vi možete da postavite zob. Ovde je jedan normal, vidite kako Helga, to je Helga, bankarka iz Nemačke. Vidite kako ona, naše wellness terapeutkinje, vode Helgu. Evo vidite kako Herr Hans Greenwald, bankar iz Nemačke, uživa na prestolu i evo su srpske spa papuče koje, znači, obučete posle masaže, kada odradite masažu malinama, vi onda obučete srpske spa papuče. Sad ovako, pošto mi u Šumadiji forsiramo još jedan brend, a to je lečenje preko šume koje su izmislili Japanci. Japanci imaju jednu vrstu komplementarne terapije. Putujte u šume, da prenoćite u šumi da biste bili zdravi. To se zove na japanskom Shinrin Yoku. Sad mi ćemo da izmislimo neko srpsko ime ili čak možda latinsko koje je univerzalno, pa kao što postoji znači Sanus per Aqua, pa je zato i Aqua Viva pokrovitelj našeg prolećnog festivala, znači zdravlje preko vode, gde se uvek zdravlje vezivalo za vodu. Mi u Šumadiji pozivamo sve koji su već navikli na Sanus per Aqua da dođu i na Sanus per Silva, da uživaju u šumadijskim šumama. Pošto je spa skraćenica od Sanus per Aqua, onda Sanus per Silva je SPS, izvolite u Šumadiju na SPS bajku, pošto smo spa bajku već i uveli.
A SPS bajku smo već nekako proživjeli, ostavili za nama. Ali sad imamo buduću SPS bajku sa uživanjem, znači možemo da spojimo i spa i SPS. Ali sada sa srpskim spa papučama. To su srpske spa papuče. I sa srpskim spa jastukom koji je punjen. Ovo je jako važno. Recimo, ovaj jastuk nismo uspeli da napunimo sa zobi, ali vi možete svi da dođete na Festival zdravlja, besplatan je ulaz. Mi ćemo imati prezentaciju našeg wellnessa, srpskog wellnessa na stage-u, možda ćemo držati neko predavanje, radit ćemo etno fitness, učit ćemo kako se igraju kola i već smo doneli iz Gornjeg Milanovca 2 prestola od zobene slame koji izgleda ovako, koja je izuzetno lekovita. Kažu da ona smiruje hiperaktivnu decu, a za mlađe dečake koji nisu baš u formi, kažu da ih diže potpuno, tako da stvarno, izvolite, mi ćemo napraviti od prestoli krevetić, možete da legnete na zobenu slamu i da se uverite u to što se priča. Od ovoga se pravi i čaj, a recimo, pogledajte, ovo sam donala kao poklon mom prijatelju Nemanji Velikiću, da on malo prilegne ovako na ovaj jaslučić. Doktorka, ne može to tako. Doktorka može da vam pozajmi, može da vam pozajmi. Renta zob. Hvala vam sve ostalo što nismo danas rekli ili probali. Čekajte, šta vam je to? Ovo je isto zanimljivo. Dok sedite na prestolu od zobene slame, vama može da bude malo hladno, onda imate jedan od domaće runske vune. Ovo isto je remek delo naših domaćica iz Gornjeg Milanovca. Ogrnete se i ovako i dignete nogice na lenjevac i meditirate i ptičice vam cvrkoću i onda... Milina Božija, da su znale naše bake da razvijaju wellness turizam, gde bi im bio kraj, znale su da prave, ali nisu znale da razvijaju. Znači, to je ono, detalje čine razliku. Vi kada vidite seno, vi ćete reći pa šta seno. Kad vidite slamu, rećete pa šta slamu. A kad vidimo zob? Zob i kada naučite, i zato smo mi osmislili ovako jedan bookmarker, jedan obeleživač za knjigu sa 9 dimenzije srpskog wellnessa. Kada stavite to u knjigu, vidite našu malinu koja vas seća da treba 9 stvari da učinite za sebe, za svoje telo, da budete fit i sve dalje. A od tih 9 stvari govorimo sljedeći put kad se vidimo. Naravno, a dođite na Festival zdravlja, sve ćete saznati, moji studenti će raditi merenje strukometrom, delit ćemo recepturu Milutinovih i Dušanovih zalogajčića, to su nutricionisti, a moje lepotičarke će da vam odrede fototip kože, da vas malo dotaknu, da vas macnu. Kad počinje festival? Festival počinje 15., 16. i 17. Biće u Domu vojske kao i svake godine i evo, dođite da uživate u srpskom wellnessu, u zdravlju, akva vivi, u šumama i sve što možemo da vam ponudimo. Dolazimo sigurno. Hvala vam što ste bili gošća Otvorenog studija. Evo, nema više blama da idemo na selo. Naprotiv, to ćemo i u novosti. A postoje je blam, jel? Pa bio je blam u naše vreme. Bio je tvoje vreme, Da pogledamo mi reklame, da malo prilegamo. Idemo u selo.